بۆ قسەکردن لەسەر بابەت و دۆسیە گەرم و جیاوازەکانی ڕۆژاوە کینەی پاراستناگەل پێگە ئیلان نەکرد فقط بەریاوێ داخوایانیان ڕێبەبریا خۆسەریا دموکراتیکە بوو داخوایانیان تەبگەری سیاسی هەبوو ئەبێ گازندیش برادری فەکرێ بکات پشت ئەفزاڕۆکن گوناها کەچێن ئەوژی کەچوو زاڕۆکێت مەیە تێشتا حەمریوان 10 ساڵ 12 ساڵ سلاحی المدید کردن بەنە چای وەکو خوتی سووریا پێویستیمان هەیە بە یارمەتی برادرانی مەیتر لە هەموو بەشەکانی تری کوردستان هەسی بەشی تر بەڵام مەسەلەی دەستی وەرد لەم بەرنامەیەدا بۆچوون و گزارشتی جیاجیا و پارادۆکس لە پرسە سیاسیەکان نیشتیمانی و نەتەوەیەکان شرۆڤە دەکرێت. میوانانی ئەم بەرنامەیە کاراکتەرە سیاسی سەرەکیەکانی ڕۆژاوای کوردستانن. لە ڕۆژاواوە سلااو و ڕێژ وەرە هەموو گوهدارên رادیۆی گەلەی کوردستان یەن هێژا ئیرۆ بەرنامەیە me ji Rojavayê em bi we re ne legel mêvanên me yên nûnerên aliyên siyasî yê Rojavayê Kurdistanê em ê derbarê rewşa dawî yê Rojavayê Kurdistanê şîroveyên xwe pêşkêş bikin em ê guhdarî wan mêvanên bi rêj jî bikin دەستپێکە داژی بەری گو ئەم بەرنامەی دەست پێ دەکەن بەڕاستی هەنێک نوچەیان گرنگ گەشتن دەستێمە کۆنەها لە ڕەقایێ پایتەختە داعشê تەرۆریست ئەو شەڕ و جەنگێکی گران برێڤا دەچێ دوێ شەڕیدا gelek çete hatine kuştin li gor ew agahiyên hatine ji me re ew şerê pir dijwar ji duhuda li ser nexweşxaneya wetanî a li baxçeyê Erreşîd û navenda Reqey birêva diçe ew şerra heta niha sûsê çeteyên Daişê hatine kuştin. ew di navberê hêzên şervanên hêzên Sûriyeyê Demokratîk ên YPG û YPG tên her wiha aliyên ve çeteyên ser bi Daişa terorîst ew şerra berdewam e di encamê wê de jî heta niha wektê gotin sûsê çete hatine kuştin û şer jî berdewam e di vê rewşê de em ê درباره دەستپێکردنا باهوزê Cezîrê êku ji aliyê hêzên Sûriyeyê Demokratîk û ji aliyê hêzên hewpeymana navdewletî da dest pê kiriye em ê legel her du mêvanên xwe yên birêz Elî Şehîn endamê desta siyasî ya hevpeymana niştimanî ya demokratî a Sûrî li Herêmê Kurdistanê û birêz Mihemed Mehdî nûnerê tevgera Nûcan a Kurdistanê em ê şîroveyên xwe berdewam kin û bixêr hatin. Di destpêkê de em ê legel birêz Elî Şehîn win vê rewşê çawa dişopînin piştî destpêkirina operasyona bahoza Cezîrê ji aliyê hevpeymana navdewletî û hêzên Sûriyeyê Demokratîk win çawa şîrove dikin. دەستپێکێ سلااو و ڕێز ئیدارەی هێژارە لا شەک ئەو ڕەوشەی سووری وەکو زان بۆ 7 ساڵ تقریبا تەمام کردی gelek مداخله خارجی و داخلی و آلوزه سوریه gelek وێران بوو مداخله اقلیمی و دولي صراع سر عرض سوریه gelek دجوار بوو لەسەروا ئەساسی جی تالیێ هێزێ سووریا دیموکراتیک هات ئیسپاتکردن ئەوە یعنی تەکانە di erdê Sûriyê da kanê em kanê bibêjin alternatîv pêşerojê Sûriyê wê bêle bike serva esasî jî wekû zanin destpêkê rizgarkirinê bicêbû dûra hat tabqayê paşê Reqê û paşê jî vayê niha ê Dêrezorê li serva esasî jî ez guman dikim yani bêliye yani اتفاقی ناونەتەوی هەیە سەروا مەسەلێ رووسیا و ئەمریکا هەیە و اتفاقیەش دخوازن یعنی ڕۆلێ ئیرانێ و تورکیە یعنی بسنوور بکەن ji بۆی ji ber هەر وڵاتجی
اساسی آلوزیت سوری دابو یعنی عرض سوری دابو انجام جی ویران بو سروا اساسی جی هف هذه قوات سوري ديمقراطيك يعني بو اساس وبو هذيك قال لي سوريا را سروا اساسي جي انه دست اوبراسيوني او كان رزقار كرني درزوري واحتمال جي بيشروجي لحم سوريا احتمال هي بيشكبي برز شاهين هناك آلي هناك چاپدرین سیاسی وهاد بیجن ما قالوا کاروان لدير زور چیه کار هیز سوریه دموکراتیک یا پاک و یا پاجا اوانا لدير زور چه دکن ون دفع آلی ده چه بیجن اصلا ده يعني اونا بخا تما في وان تنافا قلت بيجي لانه هاف هذه سوري ديمقراطيك بخا كل فاولتينا يعني خلك فاولتينا شاونا اونا حق نفسي خا فلان حقيقي فلان باجرتنا وفلان باجرتنا اواجي براسي هات خيار كرين يعني انا جوده خازن اي جوده خاز بخانه هنا نا هذه سوريا ديمقراطيين بدا خوا يعني سياستي واني تشوت جوده خازي حالي سوري قاند ومرحله هرم تدا سروا اساسي جي تحقيقان تنا السر هذه سوريا ديمقراطيك بيجنا والله فيا حقيقي تنا هاري فلان هرما عربه وفلان هرما زمشيه هف هذه سوريا ديمقراطيك یک سلوغان را کری جبوی همو سوریه دبی انترناتیف پیشروجی سوریه قالك سباس امين هاف ديسا فاكرن باوا برز محمد مهدي ون وكو تفكرا نوجوان كردستان ون چاو و مسئله شروع ودکرن دست بکرنا اپراسیونا رزگار کرنا رقی هر وها این بدوین بوا اپراسیون کردن بناوه باهوزا جزیره دست بکر قالو اف آرمان جاگو جبوه ون چاو د شروع یعنی د نرخیرن شروع ودکرن یعنی وا قالو و ددم پیش دا اف اپراسیون و دریج بکه لی و تنه در دوری باجار در زور پاک بکنج داعش چونکه رژیم سوری جی نها دست بکریه رژیم سوری دبی امره نادن هزن سوری دموکراتیک ور ناو باجر و هزن سوری دموکراتیک و لگل هاو پایمان ناو دولتی او جی دبیجن ام نایلن رژیم سوری آوه فرات در باسی رجلات فرات بی ون چاوا شروع دکن بله سپاس حوالی حوزان بریگشی از بجنا خوش خوینا شهید یپک و یپچر الروج آواد طوینم و شهمو شهید کردستان گشیر براستی یعنی ویا نرینک پر